Soifua ma le langi mamai o tātou ainga, paanga, wō mai māsani o mwhaina tātou whātasi mai le ni tai au, le ni whai pokalami o le Maleifua Mai le ni tai au. Tali tonu e peona saunoa i a Darren o loo maua o tole a soifua manuia i a whape le mawhai le li una taitaina mai lo o tō soifua pa whape sa mata wola i le ni tai au. Darren o le aso le ne e tā ua le aso le tupu. Sa o le leia, o le aso ne o le a whaapea. Ona tumu i whare ainga tangata e ngata i tau no taulanga. Ia au isi vo, ia whale vanga e se a o i whaatasi masina. Foi tumu nai ATM o tala whaafia se taulawa ia. O le weekend o le ese me to toi. Awa o le aso ne o le aso tongion malo. Aso tongion malo e whaapes. Me se fo ia isi business tuma oti. Lea e pese aso le luk fo e rumai tangata. Pese aso le fia wa ai tangata i fia oe. Wa ai po rea se la tau ai sa maua ne luwa yaso wa tai luwa yaso Ia sa lela wa e whapea le one day millionaire. Ma le wha māloa toi au whainga ruenga umalawa lo whapea o na whaia ia na tatonga ruenga wa le ati a ina leo tatou atunu. Ai me se fo ia o a fua tatou e o lo tau asuina la i puwai o le ola lo tatou whawhea ngainga so se Pata fai taulanga lo whapeo tau tuai. Ma lo lava no sai. A whapeo maa ua meu tatou whasalaunga. Ma lo lava o le mori te le ato lo whaanga o le tatou pokalame. E mo le te whai lo whaanga le pokalame i e lo whapeo na whai as whanau amasha. Sa le lei lava ia o le aso e whamanatuina ia. I te tonu e Kalesia Katoliko, today is the birth of Mother Mary. Also, I would like to wish a happy birthday to my little niece Betty Lynn, who's in Fiji. Pula, hello little one. Also, o nei foi, celebrate ai le tausanga le Lucifulu ma le 5 tausanga le susunga ia Jacob. Jacob of our finance office, who is always the one running around performing and doing all our payments at the same time. Ia o le tatalo lava, ia sanga whamanuia ina pele li ilo o tō soifua, ma ia sanga whaupo peaso se tele a wafo ele ngā lulu e te tonu o whiau matiu te o tō whiai o tō. Ia o alofana, o alofa fo nei. Malo matang o fie. Te whalua ina te foi se i alofa anga. No mole te la whaanga. Tatou umalawa o lo whapea na whaia i aso whanau nei aso. Pifun ta ua se o le aso i le taitonunga whakatoliko. O le aso whanau ni tinapa ia. Ia me se foi ambu ia e o lo whamanatu ina whatasi o latou o latou soifua ma le tatou ma lea taitonunga. Ia me se foi ia ia o sio uso Jacob, le uso ia Jacob. E fia tausanga Jacob logo iei. Ia lona luas futasi le leo lea. Futasi e mo mia lava le vai pe whanau a Jake e whamau ni ai. Happy birthday to Jake. Happy birthday to everyone. Yes, e o lava se teimi o ruma. Au teimi nei e le o maua ma leo mamasha. E uso to estato peseras whanau. Mas o sina update me mato for the ainga le lolo visions. Wa pe on ta u foi te meu solo. La son nafi na fa pe on tala inai. La sola nafi na fa pe on su to ile fiong al official. Ai me se foi ar su official. Na o to tau mafa i me ai, nga se ino me ai me se loto sila. A fa tino ina nga luenga alom fa na ro fa pe on ha tau wina I o mato pokalame. So ese matang o fio o feedback po fina ngalon faalia e de marot pulenga. Marot pulenga I mea ai ese ro whapea ona ngase seina le alom whanau. Ai me se tau toina lea o alom whanau o epea e tau mawhape tau sami fot. Sa le lava. Pehona saunoa Darren I o le taimi ni o lo whaanga solo le vaiga lea le tourism and hospitality. O lo iai whana waonga o lo whapeona tama whai foi I lea foi vaiga I vaiga tau le serving o le accommodating, I o vaiga o le kuka, whapea I le vaiga o le beverages. Yeah, you are most welcome to come visit I le vaiga o le Visions restaurant. Also, please, it's just like any other restaurant. Ia o le whaamoemoenga lava ia tātou whesosoani foi I le whaalelea lava o le miti ma le naunau tainga al whanau ina ia sao mauli le nei course. Malo pifon ta o le taimi utonai
o le aso ne o le aso le tupu o le aso tongi ma a pea vanga le ke fia tofo sesi whareainga ese mai whareainga rei tai try something different so mai tala mea aore i tato whareainga lo tala ina le afal sfultasi afal tasi wai te mere lunch i le Visions Restaurant whasanga i tonu lava ma le pale i vai vase primary school e te le mawhaina mesia o le whale na tautu tamatau pea e su mai tala mea o le si tūlanga masha i whesire tangata le wa mātou le wato i bookings e wala awa te tangata e te mātou e tēnā whesiri mai por whareainga le ni US por APTC le alu temi nei le o whaapeo se tau whareanga po se tau asina mera we FIFA manino atua o le whareainga lo alu temi nei o le whareainga le NUS po kalame le NUS awa peo tele yo mea e vaenga e whesiringia mai tangata e whaapea e mātou i lalo le APTC vapena ai sina whamanino atua i lava le laumua le APTC ma le NUS e whaipaanga e whaipaanga le laumua le NUS ma le APTC ma o le tato building nila lo le Visions it's a shared facility o le winga le whamatalanga e whaifatasi ei awa e tutusa lava courses i avel tato APTC ai langa maulunga tu le standard fa Australia standard Australia la ro fa peole tu spasiero fa nga ina le APTC ia mal tato NUS it's a SQA accredited polo uma ona ana tau loa ina le tato wahenga le SQA yes, our Vision Restaurant is practically a place where we both with the APTC work hand in hand. It's all to do with providing a facility for the students in order to perform practicals such as the services they are providing. It's a way to help them out so that once they are settled, once they pass their courses, they are able to excel to the next level. Yeah, if not here, then to other hotels and restaurants, you know, to further on their progress from time to time. Awa pe forza o le senga o le pokala mele tato le NUS ma le APTC. E maulunga tu le level 3 e certificate tolu ye le APTC. Al tato NUS e certificate 2. O le si senga o le entry requirements po tamaiti fo i students. O le tato pokalame le pokalame le matou le fai le tourism and hospitality. O tamaiti lava i fatua uma mai lava le aonga le senga sultol. Senga sultolu. Ona o mai le ola i le tonu i awase la to ala manuia, awase la to awa onga. Na pera tamaiti be fresh fanga le be straight out of high school. Okay. But o le afa le entry requirements APT ona e latou e certificate 3 mo lunga latou failonga. Mere o latou mo tangata fanga le they have work experience. They have work experience. So le se sengara na ina ia famanino en matalwai tele o malwa tunu e wala au mai le whaingo tato whare ainga le iai ai peon whai atu e whai pāanga e ngā lulu e whātasi le tato NUS ma le tato APTC awa ere o whaapea o ai lau mua e onga le mea e onga le whare ainga e onga le ai o le ana watau lawa po le wha moe moe le iai ia maua se o la o ina manuia ko tato walom whanau lo whaapea ona su mai mtala mai au e au tau wina i le ngata le tato universite au nei Samoa ai whapea fwe lau mua le APTC. Sale le lawa. Whaftai dara mo le whapulaina fwe o lea tūlanga. Ia nā mātua ia o seisi fwe ina o awanua fwe mawhai e o na whaulufale mai ailo walo. E tele o risi takata mātou e tali tonu lawa. E le atua toa pe e vai fwe i seisi Lisi fo ia vaenga o onga ai ei fo lisi vaenga e lele ai. So why not use these opportunities? You know, don't put your child down or don't make them feel like they're not worth it. But you know, give them the opportunities, other options other than what they are. You know, something that they like to do. You know, it's all about progress and also finding yourself a better future. Mari wa peona peona silafia wa ngaho tata pokarame le loa e silafia e matua male mamalu la tunu o lo fa fonga mai o le university ni o le tama fai lava
I le ngata e whaaleleia o onga. I ngā osi foi pe ngā osia foi lātou, ia koses, e tala whea ngai mo lalulangi le temi nei. Ia me sei foi, o le meet le le need pe whawhetau I mana onga, o lo mo o mia mai mo tātou alom whanau. Ia le watu e foi se whamalo I paanga taitasi. Paanga taitasi o le tātou lau mua nei. Wa tele na wā tātou paanga, o lo whapeano sosoani mai le tātou lau mua. Awale tau atina aina ia o tātou alom whanau. E lava ia anga le se no fo ile fesosoani mai ia male whai bea whaatasi fo ia ele ma whai fo ina sao mauli le nei wha mo ia lewa ia o fua wawa ia le toa tele whanau ua au fia mai e tau ave le korsia wa ia I taimi nei. O le si whailonga po se pine wha mau fo i le au tau wina le o alom whanau tono le tātou lau mua o le tātou universite. Ia me se fo ia le tātou wāwāro ma le PTC o whaunga I la whai. E me se whaunga le la o ia I fo ia. Ia se tema po le vai aso tion tua reso lusu mat wha. Ia o le tātono ti ngā me talinga o whawhongfonga o Samoa. Ai ona o se tūlanga o se wahinga e whaanga e tia I le roto. O se mitanga le a waha ea. O lo tau nuu wha moe moe. Lo tau nuu wha moe moe a masha. Ia o le malo lava I o la whapeona whauina. Ia o fuali ali o le au sa ili o le tama whai a tili. Ma le tō anga lava e tu ato ai le loto. E whai ele me mwhai. Ia nini wa tini lo wha moe moe malo lava le tama whai. Awa so se si lava e mai on whau. O le si lo wa e ngai so o ai. Su e lo ngaruenga. Sa ili lo ngaruenga le ngaruenga. Le o umaro tau wal whal ma whauwhaunga sa wha apeona e whea ngai mo le tau sanga, lua tau sanga, tolu tau sanga. Au lera o lea e halo e sa ili se ngaruenga. E whaatino e roto mai mana wanga wa. O lo wa aia pea masha le te le ngaruenga o lo whasala. Le ngata tonu tato universite, o tonu tato malo, a me se foi a business tu maoti. Sa le lava ia sa lava o tele lava no lo fa sala lau I lunga o pengata whailagi or email and everywhere we find our vacancies. So make use of the opportunities. Awa te popole pe atomi atu fo ele sao ele taimi mo. There's always other opportunities. Trust me. If ale au no male feo fa fia male fiu apalai tele o lava ile you will never get where you want to be, but it's always a lesson to give it a try. Mali awa telo iste maiti po tangata fa peha umal ngaruenga. Pe a tore tausanga, lua tausanga o fiu e so e ngaruenga. Pe e whaaloto vai la tau pe a umal la toa. Pe a umal e whailonga. Ai watu e apalai. Interview tasi ia e le manuia. Interview lua e le manuia. Yes. Awa whatatainga o tangata whahe o e whapea la tau e wa aise au wala e whapea o le ai. Pea e le manga o I'm not worth it before nei sao. Ai le loa. The more interviews you go through, po le te leo whatata noanga e te aru ai, mai go through ai. O le te le whoina lau experience ea. E maua. Yes, very true. But then give it a try. It's always, it's not a bad thing to, go in, come back, you don't get the call. Tamawhai, you'll get there. Pau lawa me tamawhai, o lesi tūlanga fo e whiwha manino atu I alom whanau. Miswe matu, e le whape mau lolo whailonga, o ko meki rolo mau le ngaruenga. E tauna e apalai. Tong you kong ya ye, o le alu ai masha. Also on another hand, le fo ile, it's always good to have a backup plan. Like for instance, if I sold Maleifua or something like that, you don't need ele oni oloa fatau. It's always good to have a second option. Afale tono si me ale si me faiona fiso soani ai. Awa ole holanga ni, ole tau mawhai lava. Songa. O ai apo angi me vanga le ke lo ke temfaya. Alu ye, awa no fwa. Awa no fwa I. Wa o se senga na tanga temfaya, ma tanga tele mfai. Tato fa pe I for al me mfai le tama titi, ma le tanga na maurenga luenga. E temfaya umalaba wa
se uma lava ia lumanai o whaapea o na tu mai le tatou rifa o la mo tatou. Te vai tu tatou pokalame nei tai au masa o le tolu tatou to o la whaapea o na whamoe atu e pa au mai whatata no nei aso au tatou pokalame nei tai au. O le pokalame mua po le whatata no anga mua o se tasi leo sui mai le tatou Sense of Samoan Studies. Po le lau mua o tau Samoa, po se suenga po a onga tau Samoa. So ia lea ma se tasi fo o sui mai le tatou Faculty of Education, po le safa inga o a onga. Ia, whapea foi la ma le a onga whaaseila, po le School of Maritime Training. So o tatou sui na e tolu, o lo whapea po tatou lau mua i e tolu, a onga i e tolu, safa inga i e tolu. La whapea on tatou tali o latou sui, whapea na su mai mtala mea au, e whai tatou whatata noanga mo le nei aso. Awa le aso neo aso lulu pe on ta ua le ngata le aso le tupu. Ia au isi, ua uma whaliwai aso. Fia maua lava le ona tonu, o ngā tonu le tatou iai, ka ko ua solo i le weekend. Ua le weekend. Ai, o le awa vai fo le tatou pokalame masha, ma whabea le whafonga me le tatou atunu. A tota liu mai, o le tatou maua le whatata noanga mai le sui o le tatou Sense of Samoan Studies po le tatou lau mua lea o su enga mta upu tau Samoa a usi mero mai mom sila nisi neo whaasi silanga tau. Ngata e le ula tapa e ala il mana vai no asuma vai la au ona o lo nga osi en tapa e tu sai ma fa maunga le fala potopotonga toi fo malo lo ina lalangi e siri atu ma le valu miliona le au fai o tangata e mali liu tau sangata itasi ona o ngasinga se mafua mai i le ula tapa o le tasi te sima le 2 miliona o nei tangata e mamai ma mali liu e mafua ona le mana vai no asu mai tapa a tangata ula e matua a fia i whanau la iti mai e pei o le nimonia mai o talinga ma le mai sela o le mana vai na le tina tō o le tina tō fo e ula tapa e matua a whaina i le soifua malolo ina o le pepe o le i whanau mai o le ula tapa e maua i le tangata i ngasi e pei o le kānesa mai o le fatu pele i tu o le tino suka a fia i fofonga ma le vaai e te oti le tapa tu nei loa le ula tapa fai se suinga fou suinga le lei mo lo soifua malolo ina change for life. But strong for suffering long. This is my love for you. So shout from the city gates, hear heaven bless this day. Let all the elders say,
this love is worth the wait. Let go and hear the sound. Pull all the barriers down. O whanau o me poe ata, o suinga lele, e a mata mai a au ma oe. This is my love for you. Change for life. Ai paleni, toanga ekoleni, tau mafaole nua nua. Fruits, be vegetables, tas be lua. Whaanga yo mai lotino, lue mai, pasau fika. Mama papa sau kasisiba, mole soipua malolo. Ina kako ole happy sa ole ika. Eska mako piku kama, ufi mau kengi, amo sa salapa. Manga yo ole sile sebe besi, wha mai uma uwale ko be besi. Everything is good, it's so seki. Pau lava le me, I'm a kafir. Yeah, I'm a right now. Let's go, hey. Clean hands, save lives. Ai etele ul fale lotoa. E te tau lava ona fulma o lima. O lo iai lava se te pua o mo na saunia. E a ona mulmurita iai le fulu ina o lima. Ia whaonga lava nisi o vaila au fulu lima ina ia mautinoa. Lo malu pui pui a mai nisi o sia mai a fia ai i se whama. O le tu o le whaonga ina fo i o tatou whale le tā ua e pe ona sila fia. E tatau lava ona whanu mau tatou lima. I le taimi e mai ai ona whaonga i ona fuanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mama o lima. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na fausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga fai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa o lo i tutono o le tātou lotoa. A e a nga i le pasi. Fufulu mua o lima. O le pasi, o ni no fuanga wā piapi e whaingo o fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasauina, pia whata ua a wala ma whata ita inga. Fufulu mama lima. O le aunga lea ma le whaamoe moe e ao o na whaalau tele. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le malolo ina. E ao na mata lava ia i tātou lava. E sili le pui pui, nai lo le tautonga fitia. King mama, whasau i ngai leola. E siria ma le pitsu fu pasene o tangata maliliu lalolangi e afua mai wha mai le pipisi e iai mai o le fatu ka nesa wha mai o le ate ma fatu ngao ma le mai suka e tusa lea ma le fast fu maritasi miliona tangata i tausanga taitasi i sa moa lava ia o wha mai le pipisi le mafua anga o le tele o maliu whafua sei maru sifu malimo pasene o tangata matutua i sa moa ua maua le tino puta ma o le afar whaitaua o whai o tangata ma le sifu maripanua nga i le ono sifu marifata usanga matutua e whaingo fio na afia i wha mai le pipisi o le tūlanga la matia o le soifua e ono afia ai le wha mai le pipisi e afua mai le ulolo tapaa o le le tau mafata tau tango fia o le aba malosi ma le le whanga yo ina o le tino po le snap o nei mea umae mafua mai filifilinga tātou te whaia e mawhai ona whaititia le afia ngai wha mai le pepesi pe a tātou filifili tatau tu le tapaa tau mawhati mea ai pāleni whaititia le tau mawha aba malosi whanga yo i le tino i teimi uma ma whata ua siaki masani il whare mai whaia mo oe, whaia mo lo a inga change for life. Careful and wise, true and refined. This is my love for you. Gentle but strong, from suffering long. This is my love for
you. So shout from the city gates, hear heaven bless this day. Let all the elders say that this love is worth the wait. Let go and hear the sound, pull all the barriers down. O whanau o me poeata, o suinga lele, e amata mai a ma oe. This is my love for you. Change for life. Talofa lava malole soifua langi mamai le ni taeo I wompa anga wa mamai le ni whaasalalaunga ia o le ni taeo ma whaatasi e ma se tasi foi o whaiaonga sini o le lau mua o awaonga whaasamo o le awhionga ia taeo Dr. Matiu Matawai Tautunu talofa taeo ia talofa lau awhionga masia ma lo lava soifua malalangi ma ni taeo fou lo lava le usu le ni taeo ia o le a vitonele le if you mind pe na masane le tato pokalame ma le fasi fa pe foi le fatata noanga le ni tayo mati se esa noi le la foi vai aso pe na tato tape na penai le tato vai le culture week na se ma vai atu nei ia o te vai atu lava le mata ino tape nanga o faculties ma departments fa pele langlongo sua o tamaitia onga sai ai ia mo mo lava na momoli le nganga whaftai le whionga I le li minista wa onga talonga mga nu le whionga ia se ula yoane ia whapea foi le whionga whaao le University o Samoa le whionga ia professor le tui manu asina Emma Cruz ai ia whapena foi ia le whionga I le pulisiri whionga ia professor Aiono Elekeke Roma ia mani mamalo le pulenga I le latou langolango sua I le whaatino ina le tatou whaamoe moe e le ngata I le e avia foi le nei ava noa e whai mafonga o le taitaifono o le tatou komiti le whionga ia professor Maleifua le asiolangi malama Maleifua e momoli atuai le nganga whaaftai I whaaululunga o vaenga taitasi tono le university I le latou langolango sua I le tapena ina o porkalame mai lava I le asonga fua o le aso wharaile ia e whaapito foi le whaaftaitele I le paia ma le malua mātua o wo mapaanga le tatou university ia e mai se alo ma whanau o le atunu sa latou whaatino ina ia le whaamoe o le tatou aso tu manga nuu le vai aso tu manga nuu o le tatou university ia se anoa lo o tau langolango sua e le tini tau lau le whaamoe o lea ua mae ata pena ia le lipoti fo ilea lea le a fa lawilo atu le lipoti le komiti ia ona ta pena ila ia le o le tatou o le pepa o le molea o le iloilonga a por tatou evaluation form fo ilea e tu ina atu fo I sunga I whaiaonga ia me se fo I alom whanaua onga e au mai o le ala latou manatu o ratou manatu whaalia lea la amai le tatou evaluation form lea. O lea whaapena ona toe tā pena ai tatou whaamoemoe o a vaenga na lelei, o a vaenga na whaale tonu, ia o a fo inisi vaenga e ao na toe tilo I eire komiti. Ia mo le anga I luma o le a fo inei. O le tatou whaatino ina o le vai aso tūmanga nu o le tatou universite, ai pe o le anganga na mai le taele o anganga o le taitaifono ma le mamalo o le komiti. Ia e whaaftai atua I le langolango sua. Na tini matau nu o le leiri tatou whaamoemoe le aso. Sauli di lava. Whaftai a tai au le whaasoa. Ia e tatoni lau e sa lava I le saunoanga. Le vai aso sa mawai ni o le ese le mata ina o tapeni penanga sa whapeo na ala toa ia susunga mali matamai tai whaiaonga ia whapel whanau waonga a whapena misi a te oe ia te le lava se awa onga sa mawhai na mato mau mai I ia fo I aso na whapeo na mafutai ma le whanau ia whape I whaiaonga whamalmole tai au se e whapupula po ia inisi o ni workshops po ni wafo inisi me o tama whai e le tato vaenga o le Center for Samoan Studies e le tamine. Ia, ma lo whaaftai masia o le tūlanga le wai ai. E langona lava le fia o le loto. Ina ua maua mai ia le sota inga tātou.
le universite o Samoa I lalo le lau mua o suesuenga mta uptau Samoa ma le universite o ma le fale mataanga po le museum le te tonu le atunu ule siamani o le ngo le museum o upasi museum I Bremen I tonu siamani o le ala wanga lue so tau au ma le lau mua o suesuenga mta uptau Samoa o le tele o tatou mea sina o lea sa ao e tangata siamani foi o le I tuto o le I pulea tatou siamani o tangata siamani le sai tonu o Samoa le nava I taimi se I o mai lava le taimi o pulenga whaakolonia siamani na ua matalo I tasiva o sa latou ao le tele o tatou le tele o tatou mea sina e au fia ai me foi o to I maa ma me o enu ma me o foi ni tele o mea sa fa o ngā I aso na mua e tatou tua o lo o fa pena ona I te tonu o le fale mataanga lea o lo no winga la o le ala o foi nei o le tele o mea ia le ua ngā lulu e so tau au o tatou lau mua so enga mta tau Samoa ma le fale mataanga lea o iei le manatu o le au mai o le au mai ia mea sina ia le atunu e a foi nei e faali te tonu le atunu o mea sina ia le atunu o lo mia I le ngana siamani a le ala atam fai foi le au mai lo mia I le fa Britania ma le fa Samoa ina ia fai ngofie ona malama ai ia tatou tangata e momoli ai le fa afetai I le pulenga le fa le mataanga ua mafai ona matou ngā lulu e so tau au e toe whaafoi mai a tātou mea sina na I nei wa iei le fuafuanga a whai ai a fo I nei ai tatala lava o le whapena ona au mai I nei e whai iei le whaalau I loa e whai le tātou exhibition a whai ele ai o le a tau mawhai ina ia whai lunga o lea ia fai foi le lunga le fa nga ai me o masini fa te konolosi fai foi le online pe fai virtual foi le tatou exhibition le fu fai por tatou fa la wilo ai tatou me asina le atunu sa ia so na mua o le taua foi le melia o le ta pena le mata upu fa pitoa le course fa pitoa I lalo lo mo so enga mata upu tau Samoa e ta o le Samoa material culture o le mata upu le nao le la tam fai o atu tau sanga fo ua o ina le mata upu na I te tonu le lo mo so enga mata upu tau Samoa o le toe o le ao mai ma le toe fa manatu ia ma le toe fa o la ola o me sina le atu nu sa fa o nga ia so wa mavai e fa atino ia la o fai nga faiva o tuli nga pua ai va o faiva le vao ma faiva I le sami fa pena fo I ma le tele lava o tatou me sina le ala tau mawhai e toi whaolola pe si la fia o le vai aso le ante nei le sa esi na I le va ailunga o le ala sa tau mawhai le vaenga le fuaiala le o whaivalo filima ma le olo a manu e whau le fale Samoa le fale tele I fōlinga o Samoa ia ma vaenga ese mea whainga luenga o le asfarai le ana iei le lau mua o susu enga mtau ptau Samoa ma le vaenga o onga le na matua au mai whaapitoa le tufunga tātatau tarpe lono ingala o mea sina na le atunu lea ua maua o lai e tono le o le fale mataanga le tono o siamani le ua tatou ngā lulue so tau au le ala le wa manatu ai le pulenga o le fale mataanga le o le au mai ia tatou mea sina I nei e ova ma le afe mo le tupu ia tatou mea sina le le ala atu e whaafo I mai si o tatou atunu e au ngā moa o onga a wa alo ma fa na wale tunu e pe o vaenga mua le o ta fa aso e tu sa pe no silingia ia le la asanga fo o le tulanga fo o le ati na e ina ma le fa ala wilo fo o ngaluenga la mua so enga mta upto Samoa tasi le vaenga ta u e pe o le tari atu le vaenga mua pe o ta pena e fu nga ta tu la mua okay pa fe time le fa so ta ia o le fa so la vale da ia o le telefo o me asina o lai atunu mamau I siamani e se fo ile e se fo langona o le mawhai ona o mai o ia fo I mea sina tāua le tato atunu e toi whaafo mai o tato lau whanua mo ini lava ele o nisi ai o se awala e mawhai fo ona toi
fesoasoani le a o tauina o tatou whanau o tupu ia ma lātou sila fia fo ia poa fo i mena whapena whaongaina i aso o mawai. Whamole ta iau, se e whaasoa fo i pe o iainisi o ni workshops, po ni trainings, e whaalele iailia tūlanga. I lalo ala o le mātou whengainga lea ma le whale mataanga lea. O lea la ua iei se malienga. Ua mari lie ai ia le whale mataanga lea ma le tātou lau mua so e ngam tau ptu Samoa. O le a mātou whaatinoina ia ni awa onga se lua, workshops. E lua awa onga ia la mātou whaatinoina. E whaatupe mai ia le whale mataanga lea. O le a onga mua. O le a onga o whaivaro whilima. Mea fo i o mea lalanga. E pei o tātou whala lilii, o whala papa, o whaolaulaina mai o pola vai, o pola. Ma le tele o vaenga taunga o le weaving workshop. Le o mātou manatu o le a fua o le tātou awa onga le. O le a au mai ni tangata whaapitoa mai le atunu. O lo o iei le to mai ma le anga vaa i mea tau mea lalanga. E afo ini, la to te whaatinoina la le mea lea. Ngā tau diana a mata mea le langa le atunu, la langa mailo, la langa atu, la langa au pola. Wa iei le o inisi nuu, o la tau whainga whaavae ma la tau ananga i whanua. E matua whaasa lava se ato ona aveni mea. O le whaataita inga o le matau nuu i sāfune. O sāfune se vai, e matua whaasa se ato ona avatueni ni puaa po anu pena. E la langa le au pola. Mela na o le tāua, fo ile le whaafonga mai fo ele maro le atunu. Ona e iai ia nuu mai tū malo o la tauanga i whanua whaapitoa ia. E whaonga ina ai mea lalanga. O le teimini, ia ua tau mau atu lea. Ia lalanga ina o le pola vai. Ai matau lia fo i oe masio. E au pito i siri o na manongi ma maalu ma le lei le miti a le toe ina. E whai i le maalu o le maavai ma le pola vai. Lea ua amata o na tau lewa aia i le teimine. Ua tātou li lifa anga i le whaonga ina o le whalasaina. A o tātou whala papa, ma o tātou whala lilii, ma tātou lava ia mea tō tino, mea sina Samoa. Lea ua tau mawhai le lau mua so e ngam tau tau Samoa. Ngā lulue so tau au ma le whale mata anga le siaman. Le whaatu peina o lea poloketi. Ina ia au mai ni tangata whaapitoa. Tasi fo ila lea vaenga tāua o lea la tau mawhai ina ia o i le whanau. E le ngata la o le langa ina o whala ma mea whapena. A o le langa ina o tonga. La utala sao a masia la e whaalongolongo mai ma whaafonga mai le mamaru lau tele o le atunu. Ua whaingo o fie na e su ea le tupe whai ele whaalavelavi. Na i lore su ea o le mele o le tonga. Ua a mata na mau atu le ato mai. O le mea la lea o te leo matou tau mawhai ai i lalo le matou ngā luenga so tau au lea ma lea fo ini. Ma le whale mataanga lea. Ina ia toe la langa mai ia la nganga ia le atunu. Mea sina ia Samoa, ia wa o te iloa e ofo i lau susunga. O te iloa e te le iloa la langa le i tonga ma le whala lili ma le... pe o le tūlanga na e tā ua te lea i el pokala mene. Le o tātou ngā lulu e so tau au, ia umane, ia ua pei o lea. Ua pei o le pea fo i le alu le langa tonga. Mata ma mai e alo ma whanau wa le atunu. E le na o le i tūpā fo i o ta mai ta i e whaatoa i ei nei. Le nei whaivalo whilima ta te tala noa i nei. O le isi awa onga lona lua, i lano lava le matou ngā lulu e so tau au ma le whale mata anga le i te tonu i siamani. O le a matou tau mawhai e whaaola, ma toi e whawhangu mai, whai ngā whaiva le atunu. Mana tua pēna u whai atu, o vaenga tā ua ia le ala atau mawhai e le tātou mata upu whapitoa le, o le Samoan material culture. Ina ia toi whawhangu ma whaaola mai, e le ngata o whaiva i ngā taifale, ai whaapena fo i ma whaiva i le vau. O whaiva ngā taifale, ia le iei le taife. O le taife, ia o le tumatuma lau mei. O le isi whaiva o le waua malau. O le isi whaiva o le upenga o le matali. O le isi whaiva o le whaonga ai le mele, o le unu moe. O le isi whaiva o le soa. Pēla no wingo lau tala, o le tele o whaiva le tai. Ua matua telea ina le toe wa ai alo na whaatinonga i nei teni. Ai o aso ia. Sa maasani una o walu te whaatari whaiva. Sa whai maa uwai sule mea leo lo walu e whaatau e whaatari whaiva. Ia o na e maila ia lo utamama isi i tamano lo le nu. Ona tui leo o ia o whee me. Ngo walu la ia whaasavali. Ia ma le tele ma le tā ua o nā mea.
o le ngana lea e mamoli mai ai. O ala ngā upu mamuanga ngana. O le sia whaiva e pito isilina na tele upo le atu nuu e mō mai. O le whaiva leo le lauloa. O whaiva fo ia, Marcia, sa whaatino e le nuu atoa. O le tele o whaiva, sa whaatino whaiva atasi e le nuu. Maua mai a le nuu. O na tufa lea ma vai vai. O whaiva fo i nei. O whaiva e tapua ia. E tapua ia. E isa uninga ma malu le atu nuu e tapua ia. Pe te inga o le atu le a sau. O le anaya pua. O le anaya lua tua nu. O le tele o whaiva ia le atu nu. E matua whaire le isa uninga fo ia le ai ngā tautai. E tapua ia ai le a fo ini. Le alo whaiva o tautai. Awa a soli tapu o le whaiva. E iai ona tua patatua. Mtau ria pio tātou sa mua pe iai so o tanga o nganga o tangata. Ma meo le whaatinonga o tūmanga i whanua sa mua. Lea la e iai la whaiva ia tate tala noa i nei. Wa a mata o na mou atu. Wa lea toe wa ia no na whaatinonga. Pela o le whamtala ina atu le tele o whaiva. O le a nganga a toa o le mea lea. E le ngata o na whaatino. Ai o le toe whaaola mai o muanga ngana malanga upu. Lea e o ai tanga ngana i whaiva o tamali i mawhale uporu. Lea la tau te tau tatala ma tala noa i. Pe a whaia la tau la hunga. A tu ua e fo i whaiva i le bau. Pena u whai atu. E le whaapitoa na o le whaiva li tai. O le ata mwhai fo i e whaaola mai a tātou whaiva i le bau. O seu ngā lupe. O whaiva i o turi ngā pua ai bau. O te fia lava e whaailoa. O le lua mai aso tarua. I sa o ai e le pua ai bau i tuan mātou nu. Ai o le afo i nei. O le whaiva na o whai e isi au tausonga. O isi au tei. O le o i le vau, o le o e turi pua, o le o whaia pe le mātou nu. O i foi, o le whaiva lea, e pei foi le leo se whaiva, e su e ai le to mai ma lea ngā waa. O le tautai o le vau. Matauria foi e le whaupunga whasa moa, foi le atu nu. E maa lie le siva le tau pou ma le manaia, pe alango le matapou. Ai ao le tau pou ma le manaia, o na whasuia i anatanga. A wā a ilo tanga le tautai. Ea e fua le se unga. O se whaupunga fo ile le Maleifua mai i le whaiva o se unga rupe. Matosu e su enga i e whai nei i tala eli ma nganu utu whasol. E le ai a se nuu o sa moa e le ai se tia se urupe. E alu nei ma e nofo i lunga o le tia se urupe. E se au langona. Lolo wingo lau tala e se au langona fo ile. I mea sa whaatino e o tātou tua. Lea ua whai i langi le wholaunga masanga mai a pouni. O lea tau te tilo, tau ta tala ma tātou ai. I fua o lātou ngā luenga sa whaatino. O le mea lana o lea e tā ua i pēr tātou suenga ma tātou asiasinga po tātou field trips ea. E o wai le leia le tātou tau ta tala i le tele o ufu. O lea tātou te vaai ia ma tātou tilo iai. Le fwin tātou vaai i le aso... I le stofilente nei whaatinonga le vaenga leo a o ngā i rungo wa. Le na lātou whaatinoa i le whaiva leo le tiu ngā malie. O i fo i le tau te tiloa ai ma tātou taritonu. I le whesoa o tanga o le fuafuanga le atua. Ma le tangata. Wai ai le matauria a lulu le tui ipu. Ia e na langi lo leo pini langi solo fo i. E langi e tau tai. Ia, ngā lai langi i whaapea tau tai, ia sauia se fele, o e nā le pele. Whaeto luwi ngā lau tala o tua i ngā whaupunga mapei o langi solo na, e langi e tau tai. Ina ia whaapea nā, ona tō sina mai ai le marie. Ia e fuala oe, ia i masio le marie o le hi amatua whewhi i tangata whea. A lea e o tangata sa moa, sele le. E sele e le whangai mi mea. E sele le maia. Luwi ngā lau ta, ia, mawai atu le nā whaiva. Tā mā whau le hi a leo le palolo. O le teimi fo ile le sauni e tā le palolo. Wa le whaalua o na tā tausanga. O te lei loa pe te tā palolo. O au a walu te tā palolo. O te whaalongo ina lava le manongi o ula muso oi. O whanu manongi te le lopo e wa ai iai. O le ale peso o ta inga o le manongi o fua o la au o le vau. Ma le whaatari ina o leika. Pe fo ile le wa boiro ngā tautai, fo ile la tau te whaati noa lea vaenga. Pe fo ile le te whaatu ai ngā tautai e Samoa. E matua tā pena le lei ai ngā tautai wa ile o tangata uma.
e iai le to mai ma le anga va na tu fa pitoa iai le mele ole o fai valo filima sa mo e pe foi o tu funga fa fale la to e le o tanga sa mo uma i to mai ma le anga va tu funga ta tau fa pena foi la me yo fai nga fai vale tu e le so ona o tanga ta fa mo ta le wa a o ina te vale ia o fai tau o tu foi o i tu singa le tu i le fa ta linga le atu le a sa e matua vili le foi le tautai mai le vasa malangi mai le solo a o lea ya foi ni e fa atali le fio mai ma le to ai tau no mai o le e fa pena foi wa masalo o le fa o ofa ma vale lia na o le to eva ai i le fale tautai le sa fai le tua o yo tua no uma le usoni a fe malanga ia tangata o tua e ia pou na tutua ia pou te tele la masalo le fa longo mai a fio anga e o le vavau ile o fale tautai na sa fau le nu o ina fa atali le unga tautai le sa le anai lu tua nu e ye fo imale angai mutu mumu e fo imale manini le si nu una iso vai e ye male ia le o le inganga le tai puleia ai ba ai le sosia male tama ai nga le atu nu e mo mai o si ai titi le inganga ai na te a e a fulo ma tau dia la o le afu pe e tafe mai tai a o le ia le inganga e a nga iuta e aru le inganga e fa fetau le tafe mai o le vai tafe na la e fau mai e to ina le foi ni ia le ala nga o si ai titi le inganga ai na te a e a fulo ne winga na lautala fa fe ona tatou to e maua nei pe a fa pe tatou te le tala malanga langa a tatou me sina ia o le sia me fo ile o le ana ta ua fo ile ta ua le mele o le faiva le e tau te pepese ile nei upu le fa ai poipo ia o te lo foi o te le fa ai poipo masia ai tau te tala ma tatou tala noa ile upu le fa ai poipo o fe me ma fo mai e ma fo mai ile faiva le o le faiva le e ripo o le ipo o mo pese anufe o le anga ma le tanga le ipo pe a moi e mo moi pe ilua le ala ua fa atusa i nei sa mo ia le fa ai poiponga le atunu ma mo anu le upu le o le fa ai poipo o anga o winga o le natura o le ia o le ipo ia ai mana tua foi le foi fa fa mai ele ngana le atunu le fai mai se tasu mo afetalai nga le atunu a tatou te pei o le suanga ipo na ia valua na tutu sa ele le fua pe o le winga la utala o le sosia ma le tamau ai nga le ngana le atunu o le fa amatala o tatou fai me ala te fai atu o le mai mo mai le tangata e o mai te minei wa fa ai poipo ai le ina tele o sila fia po le mafu anga o le fa ai poipo ale mafu anga o ta wai le sauninga le ala atunu o le sauninga ia po o le fa ai poipo ai mafu mai ianga matanga ma le natura o le ipo pena wa nga fo ta fa so o fai vala ia le tunu le o ta mafai le lo mo so engam ta upu sa mo e lua o nga le afati noi o le o nga e to e la langa mai le langa ina o me sina sa mo ma le o nga e to e la langa mai le ia fai nga fai vala tunu le ala la mato e le ngata mo te nga lue so tau au ai male fale mata anga le isiaman o le upasi museum premium isiaman ale foi la mato nga lue so tau au male fua yala o fa sai nisi wa pe o fua yala o fa sai nisi ia o la tou fo ia le to mai le so tanga o natura o me ola il sam fa pena fo i male vau si o manga ia mata to wanga nu ia tatu tilo la ia o le tulanga le pe o le vai so le nei le na fa le fola sanga ngan mal mana le fa ainu e male fo yala o sai nisi ile natura lo me le fo i o tai lo e ese i tu ai nga lau me ese i tu ai nga lau mei ia al tasi le faiva o le tuma lau mei le faiva le fai nei le atunu ia mo le to va ia le fati no ia o ia fo ia o le me fo tu la mai le na ma o le forsanga le o tau le mo ni va e nga le leibo ni mata fanga le le e tu ufu ai le lau mei ma tau lia fo ila o le va nga fo ile le na officially le forsanga le nanga yele na tu lau mei umana na tau tu ufua le lau mei o na alu le lau mei fa fine fa tali mai tai le o le lau mei ala alu atu sa o le meo la yele lau mei fa fine le ia lontina e to ai le lau mei le ai se ivanga na le lau mei fo ile le wa esele wa fo o fua le lau mei
e teli e ova male lima se fulu man tupu titi ase lau fu o lau me le winga lau tala o le lau me ala ia anu ese o le lau me na sau ai o le lau me anu sa o tai le au me la fa atali mai elon ti e to e ai ele e lau me ala nga le ala ina le ta ua fo ila le faiva le ala tunu le o tatau na toi fa au lola e wala mai tatua o onga ia mo ko tatou workshop ia me fa tu masia e lua tatou workshop ia fai ia ole o onga ele ngata ole o onga o fai valo filima ia ma o onga o fai vale tu ia mole mai mo mai sa mo fa fetai lava tai au mo le fa so matango fie fo ele fa alongo ia le tamo fainga fo ole afa pena ngalulu ia le le vainga fo le tatou Center for Samoan Studies e sa ole le lava le fa so e to tele I matou le whanau nei, matou le aunga tupulanga ni una po e se asea matou I loa ia le tāua foi o nisi foi o mea sa whapeo na e whaasoa iai. I ne ona po a le iai lava le whesoasoani o nisi foi o ta mamatina matutua lato te awa o mai, whasino mai ia matou te leiloa. Au ngā foi leo I tua I nuu ma I nuu I tua mātou e awa oa ia ma whaalelei ati lea le silafia ma le malama I lea tūlanga. E tō fo le pūlou I le tō vaenga ono o le nau tai ia au mai a mea sina si o tātou atu nuu. Ia avea masiala e toe atia e ai ma ia wha malama ati lea le tā ua te leo nei mea. Awa ia e masalo I ne ona po ia o se asea lava atoe ato uma mea uma o taluai o le telefoi o le involve o le technology ua maumali e se atuai mea uma tātou te whaia. Whaftai foi ono nai ua whapea ona a ele tō wha e whausia se course e lea tūlanga ina ia o le nau ta inga lava ina ia wha malama tima ia o tauina lele ia whanau ma tina matama o le whapena fia o mai e tau aveina ia lea mata upo ma ia fia malama atili. Whawhetai fo I le vaenga o le vaenga leo le museum. Museum lea, mai si amani. Whawhetai fo I lo latou whisosoani mai ia ma le langolango sua fo I le whaatau taina o lea whamoe ma ia ma whai e ona tu mai o tātou a mea sina I o tātou lau whanua. Ai lea te iau pe yeise si me te fia saunua iai le whaiwina le tapu kalame. Le hai, pau le anganga ia e toi mamori atu le anganga whaafitai I le mamanu fo I o le atunu ui le latou langolango sua. Fo I tātou por kalame. Ai mai se lava le por kalame o tūmanga nu ua le atunu le sa whaatino vai a sofou. Ia whaapito au ngafa se whaafitai. Whaafitai I mamalu o mātua se noa lo o tau titi whaitama. Se manu e le tini ma tau lau whaamoe moe o le whanau lava Yesu. Ia au le whaamoe moe o le tātou universite. Ia tātou o le talamasani. Fo I lele whai mai etus pa ia. A ungan tātou whai au se nga ruenga le lei. Ia o tātou lava au na I lea o ngā. Ia ai fo I le vi inga I lea tua. Ia pe o se whaaso atu le neitu lau tai au. Wane lau a fionga masia. No worries. Whawhetai lava tai au. Ia o le tatalo lava le tātou po kalame. Ia sanga whaamanuele li I lo walo whai vai I le haotauina o tātou whanau I le lafo I tu o le tātou vaenga. Ia maua pe o ele manuia ia e whapele soifo maloloina. Ia e tātou wheloa I se aso I luma. Ia le nasa moa ua e whaafonga mai le tātou whaasoa fo I le nei tai au. Ia le tātou alo atu I ni nai malolonga pupu ana toi fo I mai ailea whaafetai. O le ula tapa ina whanga whaitele. E awhia ai matangata e le ula tapa. E ala il mana vai no asuma vai la au ona. O lo ngao si en tapa. E tu sa ai ma wha maunga le whala potopotonga toi fo malolo ina lalangi. E siri atu ma le 8 miliona le au whai o tangata. E mali liu tau sangata I tasi ona o ngase Maleifua Mai I le ula tapa. O le tasi tesi ma le 2 miliona o nei tangata e mamai. Ma mali liu e mafua ona le mana vai no asuma I tapa. A tangata ula. E matua a fia I whanau la Haiti mai e pei o le nimonia. Mai o talinga ma le mai sela. O le mana vaina e le tina tō. Po le tina tō fo e ulo tapa. E matua a whaina e le soifua malolo ina o le pepe o le I whanau mai. O le ulo tapa e maua e le tangata I ngasi e pei o le kānesa. Mai o le fatu. Pele I tu o le tino. Suka. A fia e fofonga ma le vaai. E te oti le tapa. Tu unei loa le ulo tapa. Faise suinga fou. Suinga le lei mo lo soifua malolo ina. Change for life.
Sui nei lo mole fia fia. Sui nei lo mole manuia. Vai swinga manuia. Set for my life. Change for life. Ai mea ai paleni, toanga e koleni, tau ma fo'ole nua nua. Fruits, pe vegetables, tasi pe lua. Whaanga yo mai lontino, lue mai, pasau fika. Mama ma papa sau kasisiva, mole soi pua ma lolo. Ina kako, ole happy sa ole ika. Eska mako piku kama, ufi mau kengi, amo sa salapa. Maanga yo ole sile sebe besi, wha mai uma wale ko be besi. Everything is good, it's so seki. Pau lava le mea ama kafia. Yeah, I bet I'm right now. Let's go, hey. Sui nei lo mole fia fia. Sui nei lo mole manuia. Vai swinga manuia. Set for my life. Change for life. Clean hands, save lives. Ai e tele ulu fale i lotoa. E te tau lava ona fulumā o lima. O lo ia i lava se te pua uma ona saunia. E a ona mulimurita i ai le fuluina o lima. Ia whaonga lava nisi o vaila au fulu lima ina ia mautinoa. Lo malu pui pui mai ai nisi o sia mai a afia ai i se whaama. O le tu o le whaonga ina fo i o tatou whale le tā ua e pe ona sila fia. E te tau lava ona whanu mao tatou lima. I le taimi e mai ai ona whaonga ai ana fuanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mama o lima. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na fausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga fai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa olo e tutono le tato loto a. A e a ngai le pasi. Fufulu mua o lima. O le pasi, o ni no fuanga wā pia e whai ngō fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasauina pe a whātaua a wala ma whātaita inga. Fufulu mama lima. O le aunga lea ma le whaamoe moe e ao o na whaalau tele. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le mālolo ina. E ao na mata lava ia i tātou lava. E sili le pui pui. Nai lo le tautonga fitia. Tino mama, whasau i ngai leola. Toi whatalo whatu ro pokalame Maleifua Mai le nita e au. I le toi taliu mahil tātou pokalame. Ia o te fie whailo atu. Ia te au lava le nganga fie ma le nganga maulalo. E whailo atu ai. Se tasi o sui u whapea o na. Po se tasi wheo to i longa ni tātou la mua Nere Universite o Samoa. O whapea ni ma whatasi ai. O le sunga le li whaia onga lea. Ia pule. Taulau niu Mariota ona ia foi o se whaia o ngā wailonga lau tautua tono tātou lau mua o se whaia o ngā sinia o lo whapea ona ia whaia o ngā lea i tātou Faculty of Education po le tātou sa whainga o awa onga. Talofa lau waloa whionga pule? Ia, talofa. O lo talofa i lau songale. Ia le ngata leo le polkalami. Ia e mole atu foi le whaftai a Samoa o whafonga mai mo mai. Ia. Le ngata foi leo le paia le universite le songa le pule o le fionga le la auna fausia ia fionga i ono ia le ngata foi leo o le lua soso tau wai ma le fionga ia pista ia o le paia foi le tato universite ia o le tulanga fa lupu le pina ia talofa lava ia whaftai whapto foi le tato TV nei ia mana ia lea so ingo fau matango fiele ile maita watu yei ia ua whaingaina o le Maleifua ia Maleifua Mai
Mari. Tala mai au le ni te fau whaftai. Whaftai la waloa whionga pule mo le whawano ina me lau taimi. Wa tautonu lava manatu o lo tere tuatua ngia whaale awa onga. Me se whai tiute mwhai walo whapea na whea ngai mo loa whionga. Ia mo le nofsira whio malo tatu atu no. Le whionga ia pule o ia o lo whapea ona ia au tau ina alom whanau mata upu tau matematika. Ai me se fo mata upu tau wha sainisi. Ai ora atu le nei awa noa le whionga ia pule. Whai sona ia forasanga ilona ia fo ia tau tua i tono tatu rau mua. Ia ai me se fo le pito la au o lo whapea ona ia tau tua i le lau whionga pule. Ia, malo. Whaftai lau sunga o whaimtaitai o le tanga le nei tai au. Ia, mua, ia tau lama na whailo atu ni tangata. Ia, oa o talo niu e tene Mariota. Ia, o whaasua whaina au le sofa pule o le leisi le halo le ainga sa tungfono. Ia, o le whalwhalu ngā tangifa. Mai le tu malo sa whata. Ia, o mātua. Ia, o alailua e tene Mariota, mai le nuu le o lotu whanga, ia ai o lotu tina, ia o lotu tamae o le alo le pule, leo te pule ai, ia le ngate leo se o tina, ia o Seine, Susana, Ferretti, mai le nuu leo sa tawa, ia o le alo le tawa. Ia le tama sa whata ane mele nei, au liuli lava. Ia le tautua lava le tatu atunu, ia le i taleni fo o fo mai e te au. Ia, whao ngai, tautua i le tatu atunu, ia le matematika, ia po le whasainisi fo. O whai fo ila si lo le tamu whaina tau ia na amata la u ngalue whawhai aonga mai le tasihiva, valuiva. Ia, mai le tu malo matou tuai sa fata na amata e no usasa tamaititi mai e na e mapukoto ai nei tamaiti na foi vai tau mo le tolu tau sanga sa o iei fai o mai i le vai maunga ia sa o ngalua e foi na ia mo se fulu tau sanga ona mawaile na i famanianga mai le malo ia fai le certificate in science ia malanga toi fafo ia vanoa va pene ona o maua mafua mai le whainga malo le whionga tofilau ia mole toi fo le whaftai le late Dr. Tofilau Etiar Sana ia mola sunga ia tuila epa ia mole vaianga whaupwhaia le tapipi ia avanon to mai ia leo toi whaunga ia tautua ai male whamaoni ia wa lava si ai mo sa mo manai e whaftai toi fo i mo ia vanoa e tele whauina mai le tamwhai mai o ia o toi foi me lava ila wa onga vai monga ia fa pule lua ia o lauli ia mo tolu foi tau sang ia no walo ilo te tai o i New Zealand ma Australia me ala o toi foi mai le lua afe se fulu ma le fa ia ma matai lono toi nga lua ile mesk i tua o le i fale lili toi au mai le fifi ia ai mana o mia lo se fai onga i le FOE mo le Maths and Science ia atonu e pua tala whenga ile leia malo ia ko i malama tama i malama sei ia fa time mo le non tu ina mai investe ia le ala o tau i pe o mal time nei ia fa time mo me uma ia o le tala pupu atu le tau tu mo le no fa time mata ngo fier fa so le fionga ia pule e ve foi le malu i tau o tatu alom fa na lo fa peo na fa fonga mai o tatu nu o tau peo tau whafonga mai le tamu whainga la whionga ia pule le i whapea na whapito o manu ia tasi se tarani se tasi whapeo na ia alu solo tau tua i matanga ruenga tai tasi nisi o a onga a ware au tau ina reo tatu alam whanau e vere malu i tau au al whapea tau mai po whea lava nu tau mai e loa i e tino u mai e whinau pea a walu manai o a whapete whiau sia i e nofuanga ro whapea ono alala toi le whionga ia pule ye fa longo lem fa maoni finam tau tua lo fianga pule se fa sino fa matalanga i lo o vai solo na fitu o vai solo na value ne o onga i lo ta pule tau matematika o la tu langa no o toil to lo o ya yam ta upu fa mole mole silfia ia tolu ia maths here to win different levels ia tu lo mole fa no le inglese ia po le mix foi il temel nei ia le
first semester sa aveile ECE maths. Ia o mola temine ia lo ta tia ona le fa le tele se va no fo ile o tamaiti ia ma nga fo ile o le vengo tau pua o te va no ha ile va no ia le time ia le la te nga lu le maths mo le primary level temile nei ia fa te se ma le secondary maths o le va nga le o le primary o le va nga le fa ile le degree o le P8 Maths, o le P8 Education, le primary, o le Maths la leu tau ina mo le vaenga le na, o le tulanga la iei assessment, wai pia o mea la iei o le mtaupu lea le iei se final exam, assessment umwa coursework atoa le ia le whainga o le pepa lea, se lau pasene. E le taimi le nei, i le lewa atole fitu vai aso ua wo atu o masalo po le 12% po le 12.5% o le vaenga o le course leo ua omana assess. Ia, i lava, ia na ialum whanau o lai le ia, le au sia le afa. Ia, ala haifi o mai. O le wana avele, ia le tala, ia, pasi lo mole afa ia o taurona e malolo e ia ai alo fatu fo ia o lai nau ia ele talafenga i ma fala vela me tupu ia o tatu ia sa moe tu ava no lava ia la mela tatu fa ia me palangi tatu ia sa moe e lava lava no tu ia ia ai o tulanga la na ia na amata mai lava numela lava la na ia na to lua ia tamaiti o fa mamulu ono le ele fa pe o le ma fa o le numela ia ai ono tulanga lava tu o fa fitau le tupu mai ainga me va pena ia ai o tulanga le pepa ia o le malosi le na lawa ia le assessment o le HTE 155 o le primary maths education ia o le whapena fo i le tulanga iei le vaenga le o le pepa le o le HTE 258 pe o le pepa le na o lo whaia mo o le au te sosoani i le Bachelor of Science i le teaching. Majoring in maths. Ia, montua lai, lawa iei lo malamalama i le maths, i le content ma le, ia, le au ino le maths. But iei anai mea mana o mia e lau sosoani. Pe o le mea nai leina o mai e awe le pepa lea ina i a watu e talawhengai le avatu ina o le content. Ia ma le sosoani avatu i le FOE. Ina i manino ai malamalama le awenga i lea level ma lea level. Wai watu i o le ia 9, o le ia 10, o le 11, ma le ia 12. Ia po le ia 13 foi. Po le maulunga le nā le ia i le. O la ufo i langa lue i le vaenga lea. Ia, o te leso ona whaia le content fo i le whai le ina ia tātou le investate. Ia o mea nā le uli lai o le Faculty of Science ma le Maths. Ia, au sange ma le vaen. Ia, ai o lau ia sosoani, ia how to deliver and how to teach le Maths. Ia o le tulanga nā, o te lia titir te le content. O e o mai nā le uli ia le HTE 258. Ia lau o lava tāoso foi, pa o le mea o le whātontonu. Ia o le alo na aveina i lea doa e ngata mai. Ia whatasi mani metotia e sosoani e ia manino le venga o le. Ia o le concept i te tonu lau o le. E wa i loo ia te tonunga le mela o whaia nei. Ia Australians lava ia e tasi lua tolu wha lima e mai lava le isi i. Ia o lau o tam whaia develop le tia le na. Yeah, same strands. Yeah, ese le level ona ese foi faia onga ia tam faia oina. Ia o tu foi la to te liva fu le level. Ia alai wo pe wo. It makes sense le lato malam lato ia te liva foi. E malam foi tu na lo le belo lo tu va ku le te finka. Ia ia mai mo ato ina mo na. Hour and money. Ia, mutta waisi. Ia, ole si vaenga e vele HTE 258. Ole vaenga le whai mato le credit diploma. Ila to fo you already have a degree in teaching maths, or I mean in maths. La will degree.
ai le o ye se lo fa pitoa o le meta how to teach le maths o lo ile content o se lo percent le content ta mai eu tele so ona fa vo ye se me te o tele main fisili o tele ma tele e pa ole mea fa vifia ona fa ngalo si le fia le na o ye le content le ngai ye ma ia e loa e te tau lava na teach le content e tala fia ngai mo le mea lawa ye a fai lava le number and operation le strand mua ia awa umahale na mea e fai ngofia fo ia le loa le tamai teach e sau fo ila su enga ia lai sau officially e sau le number le content le ngai o ia fai officially au mea na ia o ai lo le fai officially ai se mea na o pe le tulanga le na le sina fa vitau le tulai mai ole ese me na o sunga fai au ese me sa o su e o le level 1 pol skill level 1 question ai o so su nga ia o pal kalafa mai la sin bo o sin bon ia ole ale mal le ia ene ia o in le skill ole how to answer or tackle the problems with a paragraph pel tu langa na le tau so sani i le vahenga nea totele lava ia e sung lava telo sung i fai o le level ia ia o sile tu la tu sil fia le tu langa le mes nai lo ia na sina tamai so sani ia na tu tole ia hatu lo first year second year ia o halu la tole me le to titilo se pepa ia na ole famtata la tu la patango fia lo sa noanga lo fionga pule pe lo ma u atu le ma u tonu lava pitola au le fa pe lo ona enga lu ia ole kiliva ina le ole teaching wa pe na lo sila mal fa fonga me samo o la fionga pule o il faculty of education so onga ia la le ngafa male matematika ile deliver inga le ole matematika ia tutusa le me la na hawa wina ma me la sautono le so enga pe a fai wow te lo o tele na istameti fa pe ese me nga o ese me na fai i semester ese me la sa su enga ai pe no foi sa no la fionga ia pule o isi foi sunga feia onga le fa pe ona ia o tawina laval to mai malanga va laval to mai malanga va e fa tino ina le ngaluenga tau fa matematika a le tiute male ngaluenga la fionga ia pule o le to e fa utu vai atu le ina ia na ia tau isi na si tia o na atopona pona o le fa ia onga matango fi o te loa lo fionga pule o se tasi le o mea po se vaenga o lo sila o e lava i whawhai haonga o loa tau sanga o e tau tua tono le tato education sector. O le aso o e aia whatusa tu sanga i le matematika mai la aso e o le teimine o wau te iloa. O te lo o sila fia te lo tamaiti o fu tamaiti haonga pe ua mataona vai wha matematika. La aso o e ia sila fia e malo o e ia sila o se tasi wai longa lo tau tua i tu tono tato education sector whamal mola walo fionga pule. Ia, malo whatai morsik. Ole tulanga le wai nei le, ia, pe o malo sia le technology. Ia, ole telo tamaiti, ia, o pe pese mela to ia le telefon. Ia, ele o iei tele se fufo le tulanga lea o le whaongaina o le technology ele o ye te wa ia to watu mal memoni ele o lava tele so ulo ele fa mai tele le technology pe o ele numela yo tatu yo le alu ele fenga toi yo tatu tau si al fenga toi si le tu le na wa light to tilo i memo yo ai o le si me fia failo o le tulanga le wa yini o mal temine lo manino ata to le ia suga fa nga o le atonu le curriculum le alu le tatomenti ia po le mea o le alu le silapasi o le metu ai le na o le kou pai silapas o le mea fau le o iei ia au te fo i mai o telu ese atu o le alu silapasi au te toe fo i mai ia o learning outcome le mea ia tau lai nawa teimi o le unpack ia o ma teimi nei ia o le alu na mea o le unpack ia le malama le telo fai au ia le unpack kala tau ia lau ia tamai malama ia o tu sa lau eu ese le mea vui le tele i fo le taimi ai piti mea na le moio foi le
teach lava nga ole me te taun tatu lo ai ia mela wa unpack wa remove the all the waste ia ai tung mai na ole mo ia ai tatu ti lo na ipe ole winga le na ole unpack ia le la wa fai fa learning outcome ia pa malu tu fo le mes ko nga le tulanga le wa ia le fai ti nga o le va no fo ma ia le o ia tele se mato maftanga mafan ma le mes ke tulanga o le numela ia tai le isim ta upua ia le ata te no fo te ma fa te ia pe se te mi mo isi maftanga ta titilo nga i le whaangaina le learning outcome based curriculum le new one ina ia launga ta sia mai lava le isi i le primary ia up to the secondary i le sofa o lau i lunga le secondary e paule mele o te mauti noa pe au titilo ia o le LOPC le learning outcome based curriculum e hana o le ia 12 ala ia ia tau titilo le template le whaangai le ia 12 o le mele na lu te whai au ia i develop i le mersi le u whai nei o le ia 9 la mali 10 la vaenga le te whai le HT o le sina assignment lai avi e iyo alu develop mai sau LOPG whao ngā le template le ia 12 ina ia ta tia mai le ata o mea ia mana ia like o le strand le manino mai lava le strand mo le number algebra, le trigonometry, measurement, le geometry, ia mo le stats and chance and probability. Mea nai, ia fata tiangalana, ia o amata mai lava nai o mea mai lalo le isi pio na amatai. Sau le primary, ia, toi sau le secondary. O Simon lai e lua whaielo wenga, o whao ngā. Wa ala tu le mes kwa mole, se mai se curriculum, I was expecting an OPG. LOPG. Ia textbook ia. Ia la la bu fa nga helo ele ti le ba alula oi fai lo curriculum. Fa nga le template le fu nga ye. Ia me ke mu ka ko. That's how you start. Ia Alicia assignment la fai ba nga le. Uma tango e fai sa blueprint. Okay. Ia. E fa nga mai lo curriculum le ki ala fai lo le to. Which is to me aku le nine male aku le tof o hanu le ko le ko fai ma la mo foi pa le me fai o skill level 4 ai han le le tof ia fatte se lo a umalo na fai lo blueprint ia o ngala develop mai lo test le fai ma lo mock example lo test le la lu fa nga umalo blueprint le ma me umale. So I can let them develop it. That's all I can do for them. But the content na la ko ia. Well, Paulo me le test. Avi mo me exercises for you like word problems. E la ko so me kat. Ini sa ko kusi nga mo me nga. Fai kau mastari. Take the problem. Amai le kong ava ko mo. Simple answer, that's it. From me. O te leto e sa o ngā o se si se hama se ha le ai o le pau le mea avakule le ai kia kanga o e whaisa o e ai kia mahi e kala whia ngai mo longa lue le pea pea e uma e ngai lole ke ngā lue le secondary po le prime e o mo le temile nei e le o whaia se mea pea nā e le primary e le o nai alua e le curriculum wa tuai me le sa amata fo yo ngā lue o iei ia o le mea toa iala iei le primary lo iei se mea fau teilo iei pe o me ane o mi se tea o iei se suinga fau o whai le mo le primary ia a le whainga ngā lau o tau whai le primary teimi nei o tele o vavina o ala pa o le mea o titilo e develop moi le sonai concept pe o le mea ngā lau te whaia iria my curriculum, it's a big thing. So many outcomes, so many ideas. O fea piki mai mea mana mea vema. O le whawitauli na e leo mana lama ia whai aonga. Whai tau winda o le curriculum le ia. Io, o la mela le whai. Io, a moi le curriculum. Ia o na tau whai lea e sei mai eisisi, whai mai, whatu mai eisisi ai kia mana ia. Io, langai awi, o sebe ngā lai awi i whai aonga le primary. O kango whai le template, e peisi longa le template la ale meskla iei, whawhengu whie.
sei me lavo fa talanga le tong le vele o matu e fa tu mai I le va pe yo o lo curriculum o lo unit plan me o le strand e uma nga develop me pena ia na ta tia no le tono o potul fe nga bol me le latu piki mai o le mele le wo ye pa mai la ano plan o te tau na file me le temo mua le number ia tang fai uma le taimi na watu e fai le uma forget about it e fai le si tau sa ia move on lava le plan le uma fai le ano plan le uma na fata tia o le number fai le temo 1 o le algebra fai le temo 2 ia fata si e le data analysis ia alwatu e le measurement le temo 3 ia ma le temo 4 ia ele mafaiana e tu mai tu tonu o ia ngaluenga a onga taitas ia tamo faia ia tu maule ia a faia le uma tu i pe a faia fa fufua this is level 1 year 1 ia o fufanga e tawana fai uma le number in operation all the 5 strands for year 1 tu sa pele uma move on e ele time le ia tu a hokolo te matiti le ia tō. Le ia level 2 le primary level le. E prayer knowledge me ia na whai i le afo. I le ia 1, ia na tō so o mali atu la ia le. Ai le wabela tō i whai mea tuai. Le ia so o toa mea whata tau mo le ia tō. A same strand na ia. So, a whapela e amata mai le ECE. Amata mai le ECE le whaingono ngaluenga lea. I strands a ia, terminology a ia, paole mea, e sui le level te tautalai. E le vai e tu al tamatiti pepe le mea. Ia e tu e ale terminology la poa. E so se upu la poa. E ma whaiana digest e alon hoa le tasha se upu tamai upu la vai. E mana malama vai o le tamatiti pepe mana mai. E o le whainga le na, ia e le senga venga whaingo fia. E sunga i fo le tele o whaia aonga ia i le upgraders. Ia o manto tele e whai tau e aro luale e whai o le mahasi le iloa le ia lea topic. Ia, forget about it. Ia na uma leo le nā tau sanga atua le tamati. Nga le lua Australia o ia wan whapena. Ia, whapena. E uma ela. E uma i le ia 8. E le kawa uma Australia e konga kawa. Iyo, le terminology maybe ala kawa. Longa ko mai ki mali wan. How come le mawhai ngonga mua singa mea i le ia 8. E ka moinga, o le nga misi i le ia 1, mali ia 2, mali ia 3. A wha solo mai awa pena al whaingo le mea. Terminology, the same terminology, but sui ai oe fufu le level. Ia, e o mai i le tūlanga o matua le tamaditi. Ia, nga le lau atu hea o le parkalafa. Ia, sau fu. Alwatu fo le mo le fisili o le final exam le whai le speaker. E parkalafa. Ia lau fa o ia masani anu whai le mele o parkalafa. Ia le mele o le amata le tasi al fisili, tasi le upon fisili. O le taimi whai le final exam. Ia wa parkalafa le sau fisili mai la fisili mo mo tau sila lua. O le hanan tūlanga la moe e tātou halum whanau. Ia, ai... Malo. E watuai fo i se nangona i awa ni... Ia, a whai walafa se pao popare. Ia, alo whai. Penana. Tātou ngaluenga e whai whatas. Whatas, malo. Pe on whafonga mai sa mōr ngaluenga lo whea ngai marafionga ia pule mai se lātou a sawhainga. Le whaingo fi. Pe le wharongo atua o lo tamawhai ina ia o ngā tasi le futia mai leo mele. Mai lava le au tau ina o le tatou alom whanau tupulanga lalu wahoa. Se ia o lava i le tumtumunga awa onga. Le mo le toit whamaro lau fionga pule. Ia e sau noanga muri sau upu whala e au pos ngiau whautuanga. E awe le ngata i tatou alom whanau. Ia me se foi o tatou mātua lo whapea. Ona whafonga mai le tatou pokala me le neitai au. Ia, le lei whaftai mo le whafsili ia le fuela tau fa umatu le mea ia na ni nei motu ngā fo ia ai le me momua ia i lau ia titilo ia e leo vavala lata se maftanga le FOE ma le mesk e o me moni ia si la tau tatsa o tulu mai ia le paitali leo tangata la tau ia te tau lava na ia go hand in hand collaborate.
Collaboration le navi. We need a warm collaboration between the MESC and FOE. O ka ko ia le pe o tatou le au mai to sunga le ia le mea ia fa pa ma to ia no no tamiti e fa sala wat fa pe le sto me mai ia le fa sama to me pa e pasi ma to fa pe tatou te ngan lu e fa tasi ma fe ia au mai lau manatu ia e digest ma to ia ma watu ana I sunga I fa ia onga ia mo tala ia tu ia tonu e mo mai se fo le le ia lau ria na ia fai fo ia se langona ua pao papa I le fionga I le tete le mitsta ia ma le tulanga I le MESC ma le ia malu ave fa ia Waftai mo la vanoa ia o te mana o ia o te nganu e mana tua mana wha maoni ina ia fo ia le whawhitau le nei o le whawhitau o le MESC ia atu lina atu ngai nei mutunga afa mai lo nei fo ia tamai to ina ia atu ne so san himo no le mo mahasi mo le ola ia o leisi au tarsanga vai ia ma le whawhtai fo o le o lo nei va ai le ICE wa o le roll faula lo o mai te o le ICE ia le tenga lue le sunga mo le au ina sunga I faia onga vo I le e ngafa mo le ICE ia no le titilo I le fainga vo le ICE pe va fea na insert le ia le MESC le taimi e faia ia wa me tama ia helpa tasi uma me o taimi tas ai to vale pese me va pena ia o le mele si le lo fifi o le ngaluenga matua ia fai tamaiti ia e le io mai te tono le ICE ia o te watu lau whawhetai tele I matua uma sa po whela wale ICE ia o lau ngaluenga lea tausi le leisi au tama ma o le ni lau tama o nai ia te oe foti tong mai o numera amata mai ai tua le whale le whai ngal numera o nā lama lau me whai le whao popol to e se vai ia e o maita ICE se o mana wala mai mea nā laki I leo le vahenga lea I o le tele se tei me tau kau ko ngeki ai le transition voila le somewhere home to the classroom. Ia au mana ia foi la mo inisi sa ilega mo inisi fofa. Ia pe va faire ko ngeki le ICE a ile prime. Ia pe va faire ko ngeki le primary a ile secondary. Ia ko ipeling miske yo benga la I ile. Amangi ngo meia. Eu ko ile miske. Ai se pe ia me fu kamalai masangi ia alo fana ai fa tai bra benga matua ia fa mo le ICE before they come pe au le ngafa le mo le amata le leile o fa ale hanga lo fa lo lo walo mai ia mo tu te le ga benga le so ke e foi se poto mo tau tio ia o na chau tatu ia o nga men fa nga sa lo ICE ia o na le to mai le ia ia no mai no le I tau amata tu I le tatu university ile po kalamere ia po le o ia o fo ia po songi nai mana ia fo nai amata mai ia no mai le university ia watu le matou ia I lo ia ile a mise level matematika lo te fai pe avena mo mono le matematika torio ina ia mo ile academic knowledge of coming in make on maths ba palai le maths in everyday life mari ia watu foi lau pamtalanga mo sunga I fai au ia upgrade se kawana lisina me se fa le fi tele tato fai tau ia watu tato course reader ia mo ia ele mala mai mele au tio fo ia fai au le se so uma fa manhat amu ia o tau fai ale o kelo lectures nga kasel kimi fa mama mai le mai ia wa mang fai lo lecture mo content al waku le lectore le fa mango le faio le sai every single day faia o me ia le que faia but eu le tem me tio so le ai ma ko pala fuor me e to mai ele o fai tau ata to me but pe le fa vitau li na telo ia pe la o mo me o literal le faia ora la me na fai to le primary school o lo vi ele foi ni pe foi tu to mai ti wala ti lo mam lo mai lo ngol ngai fai fi ti lo mam ya la me ele me fai sa malu ko pe ba si ta le ni ta le ve ai lo dai lo sta si to ya wala fa na
ia mai ili university ia le mamla mata mai tile fa popo mata ese man Maro. o naina fa mtalanga malu ave fale fo ile lau fa fonga Samoa mai tupu mai o fa pe na usia le university ia mo tulanga i matau puia ia la se finangalo fo i po se leo pa papa ile lau fa fonga ia si le o me tatu fa pena me fa to ina e la foto lava ia e matua lava le o mali po la lava le alfa fa to le manatu ele fa pe o ma le matu fitai fo le no fa o poto fa pena ale nganga ya matu o le lofa ia mali fa yu mane me o le lofa e ngale lava to tongi fa ia ngal ia la fa ia me o le lofa pe o tatu o mai ma la usia mai tatu o tala le mai lava la tala ia se yo montamine ia o nai portalanga na ia manuta leina le lau fa fongana Samoa ia ona tulanga fa lupu le peina ia ste mo tulanga fa lupu le peina ia ala ngata foi leo le o tato ala leo nei ma nei tele nei tau mo nei proclame ia tau na ma to Samoa to angai mata me to te popoto ia mo termine fa tele mo no ia le ngawa le nau fa fonga mai Samoa le sau nga matango fi le sunga le li fa ia onga le wa lolon tau tu tono tato education sector po me tau wa ino tamatia onga mai lava tupulanga la lova se ia pa ia le tumtumu o onga o fa manatu lava tato pokalami o tu lalo uma lava le tu ina atu te ua pe o mona fa lalo tu le fionga le sunga fa ia onga o na se fa lalo atu na se fa tuanga e le fa pe o fa tonu ele ole ngaluenga na o matou nei le nungal pokalami le o man fala la tule sunga fa ya onga fa mol malu ave fale pe fa pe wa se upu wala fo po se anga fo le tau tamali fa mol ia la fo nu le aina ai la ofionga pule te moli te le tula val fa tai il tatu pokalami le mol fa no ina mai le lo taimi ta ua moli talo fa ngal tatu pokalami le matu o faiva afionga ya alo mese to wasenga fa ya o ngalo fa pe on to ngafa mal fatino ina le ngaluenga fi tam fingta i do to la mua ia fa manuere atua yo to tiutem to faiva lo fe nga i mane ya so ya atonu stembe ruma foi tato te felo ai i lunga tato la nei ya samawai ole o tau lunga tuna le tato fa tata noanga mai le sunga pola fionga foi ya alo o ya fionga ya pule a wal tato faculty of education nisi foi fa la wiloa ia ma me foi lo tupu la to pitola au ai ora vai foi mo tato pokalami stempupu a tota liu mai ona so le bol tato to ora so ai tai careful and wise, true and refined, this is my love for you. Gentle but strong, for suffering long, this is my love for you. So shout from the city gates, hear heaven bless this day. Let all the elders say that this love is worth the wait. Let go and hear the sound, pull all the barriers down. O whanau o me poeata, o suinga lele, e amata mai a ma oe. This is my love for you. Change for life. O le ula ula tapa ai no whanga whai tele. E awhi ai matangata e le ula ula tapa. E ala il mana vai no asuma vai la au ona. O lo nga osi ai tapa. E tu sa ai ma wha mau maunga al whala potopotonga toi fomalo lo ina lalangi. E siri atu ma le valu miliona le au whai o tangata. E mali liu tau sangata i tasi ona o ngasinga se Maleifua Mai i le ula ula tapa. O le tasi tesi ma le 2 miliona o nei tangata e mamai. Ma mali liu e mafua ona le mana vai no asuma i tapa. A tangata ula ula. E matua a fia ai whanau la aiti mai e peo le nimonia, mai o talinga ma le mai sela. O le mana vaina e le tina tō, po le tina tō fo e ulo ulo tapaa. E matua a whaina e le soifua malolo ina o le pepe o le i whanau mai. O le ulo ulo tapaa e maua e le tangata i ngasi e peo le kānesa, mai o le fatu, pele i tū o le tino, suka, a fia ai fofonga ma le vaai.
e te oti le tapaa, tu unei loa le ula ula tapaa, fai se suinga fou, suinga le lei mo lo soifua malolo ina. Change for life. Talofa lava, ia, malo lava soifua, le sifo I whapoponga le tato po kalame le nei tae au, ia, whatasi atua I le ma laulau nei le nei tae au, ia, o se tasi fo I whaiaonga I le vaenga o le School of Maritime, po le vaenga o le vaenga lo I le tato waonga I o I mulinu. Talofa lau sunga tanu wasa, malo le soifua. Malo le soifua I lau sunga tamata I whonga po kalama, Masha Lees, Talofa atu. Talofa lava, ia. O le tā pokalame masani lava, ia lau mole tanu wasa. Ia se e sau no fo I le pito la au fo o lo whapeona e ngā lue ai, ia whape fo I le background o le course o lo whapeona e tau aveina a wā fo ia le pesosoani I alama whanau o le lai tu o le tato vaenga. Le lei whaftai, ia ai le I amatalia ia talino le fasili pe ona patulai mai ia atonu e la famai a pele vai ngola o folosanga fo I le faftai o mo faftai tele lava mo le nei ma noi la sunga tamatai o le fonga le pokalame ia o mo le faftai tele I le pulsili fo le universite ia ma ona tai vaenga ese lava le nei la mua ia le ngatai lea ia sio o tai fo le sunga I le lipule ia le tu fia o atua ia male maave fo I sunga fai aonga fo I le la mua I le aonga whangatai fale ia tai tele mo le nia manoa no nia manoa le o nia manoa e au maua ia te lo le vaenga lona lua nei taluna o le toso onga fo le vaenga momua ia whaftai o lewa o mai le fisili ia lau tu sai mal whafisili I le o lo o au o toitu po tanwasa toitu pe saleli le asi ia e tupunga mai le nuu leo sa sina lo tama ia o lo tina o le salelonga mai sa lavanu ma tai vai ia sa ngā luena I o matua I le kalese metisi fai fe au ia lea lai mawai au I fe mea fe wa ia I matua ia vai teimi ia ma fiola e ai le whanau ia o leo langa ato ni polu ia ma wale o langa o ina ai tu sai mal whawhesili le tūlanga pe ona o whaia o ngai ia o lo whaia tau a meina le mata upule a whawhainga whaiva lo whaperetani a inga
o le qualified fishing deckhand o le tasi lea vaenga o le lo whapeo na o ina i le aonga whangatai whale ia ese mai le vaenga lea o le nautical ma le engineer ia o le vaenga lea o le fisheries o le qualified fishing deckhand ia o le mata upu tau whainga whaiva o la o ina i le tula le vaenga lea tau le certificate level no winga o le vaenga la lea ua mai a ia senga sfutolu mai ai o tele i whaangasolo atu mo le i mta upu nei o lo aveina o sa o whainga luenga i le official whainga whaiva mo le sfulu ono tau sanga ia sa vefo ia uma a mata mai lalo si o ilunga le vaenga o le vaenga sinia ia sa o ngalue ai whatino ina ngā luenga fo ia kapteni no le va o le official whainga whaiva whatino to inga whainga whaiva ese tala whia ngai mo tangata whaiva si o tatu atunu ia mo le sfulu ona tausanga ia sa o ina fo i tele fo i o nisi o vaenga o nisi o atunu i fafo ia ia tapu e lava le tūlanga le tau whainga whaiva ma o le amataina fo i o le nipo kalami tutonu o le aonga whangatai whale ia te loa na mafua mai lava ona o na mafua mai tutonu o le official whainga whaiva po le matanga luenga o whatoanga mwhainga whaiva ia sa iese komiti fo ile ina utula mai nisi o whawhita auli fo i le tele o soifua mai mau fo i e o e whangongota i alia tulanga whapena i se mea o le valus fulu whaasolo mai anga iluma ia teimi fo ile le tele o le taia fo ile au amata ona le mai ia le ia leo le apakoa so le whainga whaiva la lea ta o le long line pio i na amata mai ai ona tulai mai ai se mafuanga le mafuanga o mafua ai ona o le afuafuanga lea o le pol kalame ina utulai mai whawhita o li wa tele wa mai mauso i fua i sa pia ona iai se komiti na latu sa ili ina le mafuanga po nisi fo isa ngā lue wha kone sale i tono le whainga whaiva i le ngata i lea ia ma le vaenga fo lea tau le vaenga lea tau le insure ina ia sa ili po le atonu le mafuanga ia sa ili fonga ia atonu le mai wha maunga o le lava o tawina o le sila fia fo i o le au whaiwhaiva i nāwai taimi e au ona o tawina i le tūlanga o le saonga le mu e mo i laua iai le sila fia i le whaatinoina o le whangotanga ia ai e mo mia le sila fia fo i o le tūlanga i le saonga le mu pe o le awala le na mafua i loa ona iai le komiti sa ta ua ma e o mai le taimi ni ta o le CFMAC o le CFMAC o le Commercial Fisheries Committee Advisory Committee o i lātou i o committee le whapea o na taitaina e le na taitai whono ai e le minister o whatoanga whainga whaiva pio i ave uma iai ni wha le tonu mani mea mo mia le au whaiwhaiva i le vaitaimi leo o whainga lua ngai pio o i le vaitaimi leo te maitawina sa whapea o na iloa ai le whawhitauli lea e ona whatonuina ona whatonuina lea e le committee lea ia i lalo le whatinoina fo o nisi o vaenga le tūla whono ina ia ave uma ia tangata whaiwhaiva po le au vaenga i o whangota ina ia onga ia leana a mata ona whatinoina mai le vaitaimi lea i tuai toloa au iai lea onga i lea vaitau ia peta iane ona whaanga solo mai lava lea i ona o le mafuanga la lea o le ofi mai o le pol kalami i tutonu ina ua mo mia lea o tawina ina lea o awina o lea mata upu tutonu o le School of Maritime ia ma o le lua afe po le lua afe ma le ono pea lea ngā merchai ia le universite ma le Polytech ia ai le ia po kalame le tutonu sa ia ai le i whapea na malo sitele ai no wo ma le lua afe sfulu ono pio le tausanga le na amata i loa ona whaangaioi loa ma o amata i loa ona o whaia ona o leua waloa ia tono le universite matalia ina le whatinoina o lea mata upu e whatasia i ma le fisosuani foi mai le vaenga le SQA ia o
o le amatanga na o le afufua mai o le pokalame ma le mafuaaga na ofi mai ai ia ona o nisi o faafitau li saatulaʻi mai ma faia i ai suʻesuʻega ia o le ala ua mafua ai ona o auina lenei mataupu i totonu foʻi o le aʻoga faagata i fale a le universite Aftai lava tan basa mo le fasoa matanga fi foʻi le faalogo ia le matanga foʻi ma le mafuaaga foʻi ua mafua ai ona faapea ona avia le nei mataupu se mataupu foʻi e tatau foʻi ona lava ai le silafia o e o loo faapea ona agaʻi atu ma faia le faiga faivaiʻia ona aso auā tele lava nei ona po ua lau silafia lava e le o se galuega faigofie a le lava foʻi le silafia e ono lamatia pelepeti ai foʻi se pe maumau ai se soifua i so se taimi lava pe a o e lē mautinoa ia le faatautaina o lea foʻi vaega na e saunoa le se mea o le luafesifulu ma le ono i luafesifulu ma le ono na amata ai ona faatautai lenei course e mo ia sai ai i le luafe ma le ono ia a le ua amata ona ua toʻatele mai se e saunoa po ua ia ini suiga pe ua toʻatele le ia ni fanau aʻoga ua mafai ona aʻatauina i lea course i le latau i le luafesifulu seʻi paia mai le aso manaia faafetai mo le faafesili ia o le lua afesifulu ono na amatalia ai le pokalame lenei a le faiga faiva i totonu o le universite i lalo o le aʻoga faagata i fale o le School of Maritime Training ia mai le lua afesifulu ono seʻia paia mai lenei tausaga ia ua o le ua savalia nei le ono tausaga ia ua lava foʻi lanina i tausaga e iloa ai i le vaavaai le tulaga o le ʻaofaʻiga foʻi o e agaʻi mai i le polokalame ma e foʻi o faapea ona faauina ia ia o le tulaga masani ai ma le lua afesifulu ono ina ua matalia ia e le mea masani a lea e loo tupu lava i so o se vaega i le amataga le taimi o le enrollment e toʻatele a le fuai numera ia na amata mai se mea o le tolosefulu toʻatea fasefulu tamaiti na enroll i le lua afesifulu ono ia ae uma ifo le lua afesifulu ono e toʻafulu fā i latou na faauina pe na graduate mai le lua afesifulu ono faasolo mai lava lea lua afesifulu fitu ia o le numera lea ua sau le enrollment le numera enrollment ia ua tolosefulu mantupu ia ae uma i foʻi sefulu fā le au faasolosolo mai seʻi faasolo a seʻi o mai ua lua sefulu mantupu i lesi tausaga lua afesifulu palu ia ae sau le enrollment ua sefulu tasi faasolosolo mai a seʻi a oo mai lava ina faasolo mai lava ua oo a le numera lea ua oo mai le tausaga le teenei ua toʻalima ia sau le tausaga lenei ia toʻalima le ʻaufāʻu le tausaga le teenei ae sau le tausaga lenei ia ua toʻatasi a le tamaiti lea ua enroll mai ona iai nisi o mafuaaga ua mafua ai ona tulaʻi mai nei ia lenei numera ua paʻu ia e lē fesiligia foʻi ona mafuaaga pe ona tatou iai lenei vaitaimi tulaga foʻi o le falamaʻi ia ua lē tasi se vaega o aafia ai ia pei o vaega uma ia faapea ona soʻosoo uma ma taufaitofu aso uma i totonu i aafiaga nei e mafua ai le paʻua lenei fuai numera ia e le ona tulafuaʻi lava ia le vaega foʻi i le gata i fale e tau vaavaai ma tau vaavaai vaega e faalelei ai le polokalame auā lava ia le aʻotauina o fanau foʻi agaʻi mai lē lava faafetai ia o te talitonu se tasina o tou faafitauli o loʻi o tou maua i le taimi nei ae o te talitonu ia e iai lava e saʻolele le saunoaga i ai lava ia nisi foʻi o vaega e afoi ona tutupu nei tulaga aiui lea tanavasa ia pe te fia saunoa pe te fia papuaʻi foʻi ni upu faamalosi au ai foʻi nisi o fanau o loo faapea ona fia auto vaa mai e tauaveina lea mataupu i tausaga o i luma ia faafetai e o lenei foʻi
mata upu whapeona o tau aveina ia mo le leinga lava mo nisi o whanau o loo wawa ai leanga i luma i le tūlanga tau whaiwhaiwa. Ia mantua i lisi manatu whapea whaiwhaiwa o na ngata i le i fo i tūsi pasi i le ngata o le tūsi pasi o le qualified fishing deck hand po le tūlanga tau whainga whaiwa. Ai mwhaifo e ona e la asia tūlanga tau kapiteni i leanga i luma. Ia lona winga o le mo le whautuanga i nisi o whanau o lo iese manatu whapea ele na uma lea onga ele i mai alele a onga ia malama mea uma pe susu mai i le ofisa nei i papangangale whaasino atu ai fo ia ni whautuanga mai fo i le li pule ia malu fo i whaia onga o le ang whangata i whale. Ia wale le whaasino ina atu o ni tūlanga mo le whaasolonga ina ia mawhai ona e urufale ai tutonu fo o le polkalame. Ia mai i le whapea i le ise mea ia wale mawhai ona whaangaina e whapea ona mawailo wa wanoa e te suma iai ina ia e aveina le mata upu ina awa lava le anga i luma a mai se lava i tātou ia o le tala vauso i fua ia awa i eili mawhawhawhule le na wa lava lea wa mana ia sita whawhau ia ai lo ia le wanoa i so se mea o le nei o langa pe a iailo nau i moro lumana ia tūlanga le lei. E peise ia ai i tūlanga i le polkalame e tele a whawhitauli pe ona iai whawhitauli o lu tau fo ina leo lo wawa iai ina ia awale whaaleleia mo le anga i luma le ngata o whanau ia al polkalame fo ia mo lona whaaleleina awale a o tauina ia ma le tūleina pea o le polkalame ia maua pea nisi o alum whanau e o mai e a onga i le nei polkalame a wai o le polkalame lua vaenga e se le vaenga le ui mai i le senga sfulu tolu le mai ai ia ai o le si fo i vaenga e fo i la le vaenga ia o le vaenga matutua e iei i mawhai o na whai a la tau koses whapitoa po la tau a onga whapitoa i tono le tolu vai aso e ina ia a o ina i la tau wai lele i mai a ia tūlanga o ina ia ia la vaenga whapitoa wa uma fo ona whatatia e le polkalame fo ia mo i la tau nei ele i mai a ia tausanga o ina e pi o le tali atu le whaafisili tu sai ma le tā polkalame le nei tai au o lama whai wai fo le tā polkalame ia tana wasa ia pe nisi. Any other general remarks or any advices would you like to put forth for our students and whoever lo fia mawale malamalang pe fia sumai fo etau avele mata upu. Ia lelei mo na o sina e nisi o vaenga whatetainga o pio le vaenga le wa umana ave ia mata upu wha pio le nautical vaenga le engineer e mantuala i lisi vaenga e ia la mata upu tutusai ia le vaenga lea i lalo le pokalame e tusa maleono mata upu tutusa umaya ia le nautical ma le engineer ia ma le tamatiti le avela na whainga whaiva o le tolu la mata upu e se ai ia e mwhaia ona o awina mo si vaenga sia ona wana e pauale o mata upu e se ai ia ai mo se whamtalanga fo i nisi fo i ele mai a fo i sa o lo iese nau mo le whamaya ina fo i o tūlanga tau whainga whaiva ia o le manei o lau tusipas ia wai le whapea na al whaiwhaiva e maua i sau ngā luenga ia o le anga fo i la lea wai o le whapea na ave nei mta upu tau fui mu ia o tūlanga fo ia tau sosoani mua ia ma le tūlanga o le saunga le mu i lunga wa pi o isi e vaenga ma le se upu muli fo i mo nisi fo i o whanau i tua e leo mwhai o na maua lea manoa ia o e tāua lo whaafisili tāua le fisili tāua fo i lo talatala noa o i lava te maua isi whamatalanga ia o lo suma i lava i papa ngar ngei e whaasino tonu atu iai ia le aonga whangatai whale e maua i fo isi whautuanga mo o i se awala e whaafai fiei ona e ofi mai i polkalame whapea ona na tāua o le whaiwhaiva ia o se tala atu lea mo le tā polkalame le nei taia ia ai whaatai tele lava
Whawhitai lava malo le saunua tan wasa. Whawhitai lava malo whawanoina mai o lo taimi ia awa fo ile whaatautaina le tāpoka lo kalame le ni tai au. Le nā Samoa ua tuina atu ma ua whaaso atu fo i se tasi o whai a onga le la fo i tu o le mātou vaenga nei. A iai lava lau nau ta inga e fia tau aveina le mata upo whai ngā whaiva ia o lo awanoa ia le awhionga ia tanu wasa. O ai lava o sesi o le ofisa o le university e mwhaiuna e whafso tai ai. Pea e fia malama e fo ini ai ainga o lea polo kalame a le ngata i le vaenga whaiwhaiva o lo tere lava avanua e mwhaiuna tau apalai ai i isi mata upu o lo o au tauina i le tatou campus i le School of Maritime. Lea whawhitai lava, once again whawhitai tan wasa for being here today and male whaasoa foi ua malama mai ia le fina ngalo foi o nisi o lo whapeona mai mua mai. Ia ua tatou o mai nei le si ui le tatou polo kalame le neita e au le Maleifua Mai. Whawhitai lava lo o tau awai mai, lo o tau whesosoani mai fo e ala fo i le whesosoani i le matou vaenga e whaalileia au nanga a wā lava le tuina atu o whaasisilanga po a lava ni mea tāu e au fo e o na nofo sila fia i le mamalu le tatou atu nu. O a fo i ni apapa inga ua tuina atu ia o lo mātou nau tai ia tu atu i au tafa e bea ma whesosoani. Po la fo i se upo ua sasi pa ua lape fo i ia i mātou nei ma le mātou team ia lofa lafo inu ule aina mātou te tatalo pea ia maua so o tau ia maua so o tau whainga malo longa i le se taimi o i lumanai ai ia maua o tau se malo longa si ai le ngata i lea ia maua pe o tau a safe and blessed day today ia ta ave ma le whaitete o tau sai lungo ala te tele whafo ia mai le tele o whaalave o lo tutupu neo na po a ia manu te leina o ngā luenga i leine aso ma ia whaamanuia mai pe leli whawhitai. Because they work in an industry that is very mysterious to us. The tin mines. With bare feet and just their hands, the men rummage around in knee-deep mud, searching